Pak, tiket untuk 2 orang, Pak. 60. Berapa, Pak? 60. Kecil kan, Bos. Berapa sih? Kurang, Pak. Sebelum dulu satu ada. 50 kasih. Yuk. Kasih, Pak. Kendingnya bedak nih. Ten. Oke. Pak. Pakai harus. Oh iya Pak. Pakai celana panjang. Iya Pak. Pakai napi. Sabar nanti Pak. Tampang. Iya. Iya semua Pak eh. Pinggir ada cari. Hanya panjang. Iya. Wis. Dewa. So we arrived at Gunung Kawi, so must be use this one for entering the tourism object. So jadi di jalan-jalan itu kita juga temukan banyak shop-shop yang jual kayak baju, pernak-pernik juga ada. There is a cafe. Sorin pada orang jaket, saya nak kedingin Pak yang. So this is the view from here. This one, the view, oh, amazing. From here also there is like a restful view, and then the way to Gunung Kawi is really beautiful. So there's rock stone. And left side on the right side too. The main entrance of Gunung Kawi. This is how it's beautiful. This one, the beautiful place. Wow, this is really amazing. Terkenal yaitu Gunung Kawi, dan kalian bisa lihat seperti ini situasinya. Oh, it's really nice, man. Okay. In here also there is like a bridge to the other side of the temple. The water from the river is really clear. This is how beautiful Bali. So let's go to Candi Prasada Ukir. Right guys, so this is how beautiful Bali. Oh. Keren banget coy. Dan di sini juga ada ikan.
keren banget guys. Keren banget. Ini juga jernih banget airnya. So now we are going to the temple, right? So let's go. Yeah, come from back. This is beautiful temple. Alright guys, di Gunung Kawi ini terdapat dua buah candi. Yang pertama itu di sebelah kiri sungai dan yang lagi satu di sebelah kanan sungai. Jadi Gunung Kawi ini merupakan salah satu warisan yang ada di Bali yang merupakan kayak dibuat kira-kira abad ke-11-an. Dan ini murni dari tangan manusia langsung. It's really nice over here. Should be come here if you come to Bali. Guys, this is the statue, candinya. Oke. Sini seperti ini bangunan candinya. Udah sangat tua. Dan di sini juga ada pancoran. Buat Bali Desa.